Nhưng cái tha quạt mà cho mưa ní cứ đôi chỉ chui đó là công dương xâm đại này cái thành chẳng đó ra tại muốn đừng thoát cứ nhung thoát đỡ mình ấy đài bà đã tới rồi luôn mà hay mỗi tiết cứ nhung luôn bàn muốn đừng thoát cứ nhung sông đài sông quạt rồi thuộc ở sông đưa một thoát quạt này nhung sông tha bong sấy sông chuối đó tua sông đài thì ó trong cả sông đài rương một bong đi sông ở bong chuối đã ròm quạt men tên chuối đã ròm quạt hay mỗi tiết ở trong cô lồng nón rươngនេះគឺជាសារដាស់តឿនកុំឲ្យមានការធ្វើបេះដោយបកាណាមួយដែលកាត់ឡើងមានដល់ស្ត្រីយើងអញ្ចឹងសូមបងជួយដល់តារាជួយដល់តួសម្ដែងយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរក្នុងការសម្ដែងក្នុងរឿងនេះអ្វីដែលខ្ញុំទន្ទឹងតែក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺពាក្យហ្នឹងដើម្បីឲ្យរលូនពេលខ្លះពេលដែលយើងអត់បានសុំពីគាត់ដែរពេលខ្លះពេលយើងថតទៅវាមានការរអាក់រអួលដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាតួដាក់មកត្រូវបងក្នុងរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលទាំងអស់គឺអត់មានខុសទេលេងអត់មានសឹងមកយកទៅភ្លឺសឹងមានខុសលេងហ្នឹងដាក់ត្រូវហ្មងហើយលេង smooth ល្អមែនតើជាពិសេសបងសេហាធ្លាក់លើមេហ្នឹងហ្មងលូតពីកម្ពស់ពីជាន់ខ្ពស់ហ៎បងមិនទៀតទេបើខ្ពស់មែនតើតែគាត់លូតមកខ្ញុំភ័យបំផុតគឺខ្លាចថាមានបញ្ហាដល់កដៃកជើងគាត់ចឹងណាប៉ុន្តែអត់អីលូតទៅដូចស្រាល